Čestitke svima! Slijedi ih ono! Pobrini se da zaista napuste gordo zemlju! Dogovoreno, Kajone! Čuli ste ga, samo idite! Au, moje oko! Pogođen sam! Ne! Ono! Ptica je pala! Ptica je pala! Evo ga ovdje! Ne brini se ono! Odvešćemo te Rafikiju! On će znati što učiniti! Rafiki! Trebamo te, Rafiki! On je ozlijeđen! Samo polako, ono. Au, moje oko! Da, vidim da ništa ne vidiš. Prašina u oku nije strašno kao što se čini. A sad, dođi ovdje brzo. Dobro je, samo malo. I malo ovdje. Da, taman toliko. Sad budi miran, ono. I... Aha! Da! Evo ga! Kako izgledam? Pa... Joj, zar je toliko grozno? Ne, nije, uopće nije. Meni se sviđa. Dobro ti stoji zelena. Da! Baš ti lijepo naglašava oči. Buga. Rekao sam oči. Htio sam reći naglašavati oko. To koje ti je ostalo. Hoću reći, znam da ti je drugo još ondje, ali ne vidiš ga. Mislim... Zaboravi. E pa ja mislim da je Poa. I ako meni ikad prašina dospije u oko, i ja želim baš takav. Da, i ja! Onda, hoće li biti dobro? Da, s okom će biti sve u redu. Samo nosi ovaj poves sljedeća 3 dana i bez ludovanja. 3 dana? Bez ludovanja? Ne brini se ono! Straža će par dana izdržati i bez tebe! Ti se moraš oporaviti! Ali ja svejedno mogu pomagati straži. Osim toga, ja sasvim dobro vidim. Je li ovo novi zid? Ne, ali one slike su nove. Da, svaka se lavlja straža prikazuje na zidovima brloga, tako da svi upamte tko su oni. Danas sve vas moram dodati u priču o lavljoj straži. Poa. Eno Kajona, a ondje je Fuli. Ono sam ja! To sam ja! Predivno! Tebi je predivno? Meni baš i ne. Ali kaže se da je ljepota u očima promatrača. Kakvim to očima? U očima promatrača. To znači da svako ima mišljenje o onome što mu se sviđa. Da, a ova slika mislim da baš i ne odražava pravi duh vaše lavlje straže. Što ti misliš ono? Kajone! Ono ne može vidjeti. Da, mogu! Još uvijek sam ja najoštrovidniji. Dođite, dokazat ću vam. Ono! Budi oprezan. Čekaj nas! Meni se čini da još nije kako treba biti.